Na Kostipeli Jesu Kristo nduna kambimbi. E waka kamuna vata na noni waku vuli kedi. Na veka ni vola tambu, na veka nei voli mani. Sa koe na Kostipeli Jesu Kristo. Lima na I kamba ni Kostipeli, na matai na wakambauta. Na wakambauta in bim baleta kina sing ni wakambauta Jesu, se non na vosa, se non na mbula, and na sing ni moria na veka o koe sa vavoli di kenda. Wakambauta sa koe na iavu, na Kostipeli. Na karua sa koe na vevutuni. Kievka kena wakambauta na I vakaro tini, kina velawa, kenda na vevutuni kievka kenda I valorada. Na vevutuni in bim baleta ken asenga nduna kanduka rauni tiko vata ki na kalo. Ndona mena savsava. Na katolu sa koe na papitaiso. Kievka kena wakambauta, ka vevutuni, kena sa varo mena papitaiso. E non papitaiso, kena sa varo taka wana kalo, kena sa via muri koe. E nduna vei yale lati, kena yale taka mena muri koe, menda muria na I vakaro, muria na nona na vosa, menda vengaravi, menda ndalo loma, kena kalo na yale taka vei kenda, me savata non di valorda. Me slivi kenda na yale tambu. Na kalima na ka va ni kamba, sa koe na nonda salia tingo mana I solo ni yale tambu. O ti Jesus sa papitaiso, sa lakavi koe na yale tambu, waka na ruve. Na yale tambu, du nei soli, kenda rauni uruata, me vuki kenda nona bula. Mena kilana sala dava, mena muria, me na yale tambu na sala, na kalo sa vosa vikenda. Na kakene wakila na marao, se na rawa. Na yale tambu sa koe na kaiko wakila na lotu. Na wakila tambu, Na kalima ni kamba, ni Kostipeli Jesu Kristo sa koe na vasota wakandende, si na vasota medo na wakatau tiuchi. E singarao menda papitaiso kai lai valada, hei. O ti kenda sa papitaiso savsavati ngomene I solusione al tambu, ndona menda vasota wakandende. Kuning kele, lako nga, muria na I vakaro, muria na vevakuvuli I Jesu Kristo. Au kila, kievka kena muria na lima na kama mgo, na wakambauta, na vevutuni, na papitaiso, thingom na I solusione al tambu, ka vasota, medo na wakatau tiuti, kenda na roata na mbula tau mundu. So ti ke mundo na numa na kaongo, kada kava na no mundo mbula.